Syaka ipat ke kelompok Lionel Messi unlay yalekai. Hadin ke jingsha kenjat ke PSG dah round 16 na ke French Cup bat UEFA Champions League. Kajing kemilanti ki arteli ki klub barat pa hari Europe ke Barcelona bat ke Inter Milan ban sanya de rang lekai bepau ke pertai kan bo iki hadeng ke jing arten. Yolese Lionel Messi ro unlong kum Cristiano Ronaldo namar kerta jemuro kalano. Kajing kemilanti ke PSG bakata ke Messi majik kan rekam agne klub antai PSG ke klem dalong bukta. Hadin ke jing job Lionel Messi ya ke FIFA World Cup pun ki balaong ba ke jingla Lionel Messi ban elek kai ba agne lampung unyalam ya ke PSG shadow ke final. Henry kanang mi uai snem ke komelek kai ke PSG ke lanang snewdor. Labanong haman laki semoy ke PSG ke yarung ke UEFA Champions League Henry Bun ke lentia jengka ke kut baik ke round 16 bat quarter final. Like tang snem arjar arpeu ba ke PSG ke poi hadu ke final Henry ke Sharem ha ke Bayern Munich dai lanot goal. House nem arjar arpeu ke lentia jengka ke kut ha ke semifinal hadin jing Sharem ha ke Manchester City. Kat ba house nem arjar arpeu ar hadin bawan Lionel Messi de ke jing trang ban kwa ban penjob ya ke PSG haga Champions League Henry Pause kini ki jingkwa jong u ki kut ban baro art haga round ke bakan reu hawa pa ke klub PSG ke badon ki rang lekai bakan sai ke kemilanti ban yora shisen ya ke Champions League Henry kata ke jing kemilanti kadang jengai kajing don yaw Lionel Messi Neymar Kylian Mbappe Sergio Ramos Hakimi Marquinhos bat ki wai pat ki rang lekai bapau haga patai Labanong kadon ni taki star yelek kai barok hakan Henry Pause kampat de poiro tang sya ke final hak UEFA Champions League ke PSG kadon hakas tang ke Ligue 1 hadin ke jingsya kenjat na ke French Cup diplok tang kini bila ban komen hak video hato Lionel Messi undang ne bat ke PSG lani unlet sigi weipat klub lani shabab jemperi Euro di tang kini ingin si kendo pada aku bagi video kublai shibona